no ditambalu Yesus kasasalit korongo momodumi ay soko ira sinunod kadako tunggu Yesus nasoliho ay soko ira sinunod kadako tunggu Yesus nasoliho kadako tunggu isang lindo di Yesus. Okay, usanong kasuabon kumadati din sanan. Atang pakatilombus kanong misis at takod isang samayang. Inarahingan iasundu isang kerjaan surga, konsikaw dat kasuabon na bayno. Nakakano kagwe hay dat tumimong, misiso maya dat KKR minsusua biti. Dadamot dahil isuang dat ay timpo dat makinongaw di boras-boras no nga anuan na kuno dat kamilaan gisambon nuno no pahit ay Mbulayan, Columbus, maya depan nambarasan iti nga kapiantok di karohian no kahanuh nagi dat manahak dahil tinsa samod dat rumikot o minsan makumadya. Pengka nagit insanan makikinongaw palagason dat iyahay no po nga harakasari o kasiribon ginawo gisambok katari mo yahay dit susunod no dasay raadat ay Mbulayan dahay mantadat boras-boras no. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Insan pod orhian pod mo boras sa usan ng kaswabon kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kaswabon da bayno nang pasik toko. Miampay dat ay kapurimanan di own sikaw tu nanuan pakasari kinaringan na kasiwatan dat mamuri mo niti kapasyon dat tadaw da bayno. Hali piyah dat kapi kanto sanongot awayan dati nga itini ko mo dat mamuri mo niti kapasyon do pinatahak kinarahingan kumadati. Di na po hit kaswabon ko ni hab nga nakorikot ta kunad iswang dot Ibrani 5 ayat kahapodam 3. Maninda dati aputay dot kaswabon na bayno. Napondala ahim putan kago. Gisamid apupusan ke. Sayra na pod mantak kago guli-guli it naway andati iswang panambarasan kaswabon kanihab nga iti napakamayon dat kalakudan dati iti karatuan dati nga agumu tamo dat karalano harohi i karatuan teko kalakudan gisambot tumangkid nga katumbayaan nga igareja na gikonuan harohi ay ato kay alimoniri hirig gereja at konuan dit kapurimanan dat gisambo iyati na po nga nakalakud iyati na po nga tinumangkid o katumbayaan haro nagiit iwalay konuan isay na kailad ipikaruhangan mantad molohing mantad tanganak irin na di kakuaan dat sinumimban di katumbayaan tay ko nakalakud ta ko hara nagi kita kudi kanihabot komen dai na po hit momon say datid aratu tay ko
alakud isuang katumbayaan nga iti karuhang. Dit miyambalut lagi. Iti sumandak teka iti tanakwago. Atapo timutigyah dat iso napakadawhot korotuon ditit jemaat dati nga mantad ditit pikaruhangan. Mantad ka misuway katumbayaan, misuway hugama, okon pondo dat kano pa tumandod nga atagakan ko ti hak-hak ko sebagai karuhang ka. Suway kayri it panansagan di molohing git tambalut dati. Motidi milad okon ko itit dahay hugama at acara dat kumawin ka. Pengkuro di. It bakal karuhang mo nga mada na okon kay daw acara dat ay kumawin. Mau tidak mau nakokodaw na di sinta kara si gangar. Hiri na di timpunan dati tinumangkin. Agu mo imiagalid di. Hiri ni kamon toko na olimon. Mogi susuway na polot momonsay datid olakud. Hali piyad miagalid di nga ay miagalid na retan ko dit kasuabon ka ni habto. Ina pa day pagangatan di nga kada toko na olakud. Yon na di pagangatan. It rumindag to ko na po kada to ko na lakud di. Rumindag to ko na po. Nga aga tumutigari hoy. Sa kiro na pod ay miagal ko iti miuhang-uhang gi. Sorohon na ti miuhang-uhang ko boros nga pag tapuy piala rahat nga soborongon kuy ka. Tumakad piala nulod kinabalo nga asapan kuy dot ay iyang ponting kat kopiampay dia ka. Daulo na gidid ay nuridi manalib-talib mo katumbayaan gi. Harat timpu dat kadimong ulang-ulang. Sayra na pod antakan di miuhang-uhang. Haro kantakan na ihati na po nga tidak normal. Tidak normal ka kuno po dititi nga ay miagal man dati hugama. Mantad ko iti piyambolutan asapan to ko dot iti no po hugama nga iti ko tumbayaan dati nga mandati tong kiaday. Mila na ko irinig ko man kud it kon mo ka tidak normal iri bo. Sumusuayo pumuhandaman dahiri. Kon ko it miagal dit ko po nakawaya addi. Miagal makadaod iti kalidasan. Antakan dot ay sihat ko sumakit. Ginawa nuno po nga tumatap to ko no kumakinorohingan. Nunupia ka jadi sumakit to ko nga atatap to ko ka. Umbalas sinumakit ko. Suway no mo tit osaraw no dit sihat ko hom sumakit ko. O kon pondod ay gorit to ko ditong paruruol. To ko suway no mo tit kapya pumusarano eh. Jadi miagalitit miuhang-uhang nga iyo din nagiri. Antakan dit dapat dati nga iya na nakawaya ko piyo nga sarohon no ipandapat no dit ako pa nakawaya dit piyang balutan gi. Aya miagalid dit masalah di YouTube bobay na hoy. Harapot tumilambo sila. Tokoy nakawaya ngay inubod pengkuro kamuan dat
Nu gadi istilah kangam okon ka tidak normal iri boh. Normal ta di nga ulum nu giahet pemungaran nilet kapurimanan nilet antakan ni miuhang-uhang pensusuai na mati ka it. Miuhang-uhang misuai na ri misuai na kapyo. Kasap ko manahak ko titahak mahal-mahal piya nga asapan ni manahak. Tokay iri oratihan ni dako no boh. Dan nakawaya ngain daw eh. Jadi ngayon na pa dati imbulaya ilet pengkukuralan dati olakud pengkurot mabuk sintang gila bayang kardi. Penyakit angau kadua kon gitu. Jadi ngano pa di imbulaya nununohot mumunsay datid olakud. Gumu na pa kalakudan dati. Magisusuway tako suway tulun suway kalakudan. Miagal na poho doho di tangana kakupohom. Kuy aratud miagal ko itit monigup-nigup. Kuy aratu. Poirolot bahkan itambalot ko ay so nohot magalisun. Kay aratu. Nga minay di pa nakaubohongon. Naratu imati di minay pa nakaubohongon ay. Ila nakamoyan kud ay magisusuwayot karalano datid olakud. Magisusuway karalano datid aratu. Kamuratag. Mungkin Agnes onong na po nga di siya na po koratuan nga pasalutakan nun. Nga di asya naguling na po nga koratuan na po siya nga pasalut karaja. Napurga dit itu tongondo ngahay na po mimbulay ngaran. Di solina na po koratuan nga suway no. Suliam sumping pikaruhangan. Yusar gimbak hilo gereja akinorotuan. Ay miagal dadi dit dadi oduya kopiyo nga purimonon na datid itinoporogonom ay gumu na pohoralan di siyo kadaw. Mada na isiyad iyaw na hot tutudanid di mo idi papampay dati. Bah, may tako numaro kopiyo. Ibrani buk 5 ayat 24 nga takanon na pod iong ko daw nga muntok kot tulun-tulun din nga sukod. Tu iyalo na pod di nga kiharo panca indra dusunay. Panca indra dit natarining daw papisuay nunuhi tasanong nunuhi taraat. Jadi ino po di hindi ka ni habidi nga ay nimbulayan datid intan na po dadid mantad ko ikinoloy do dati dot nakotarim mo di Tuhan Yesus sebagai ay juru selamat pribadi nga pipi ta kanadad monomboros. Iya di vetong pinay monomboros ok peti nga ako'y magakundot makanan karasa akanon ko iyo nga ilo ikasari susu hikasari opurimanan kuno pohom. Ay susu hikasari bo. Oko ni kaila takano. Nga intangan na padad mantada timpo iyati na pohom. Okon no ko bay rohani. Ino nga kolot tau to kanadad iswangga rohani. Sigurad iswanggat ngano po intangad iswangga timpo ka. No nga kolot tau to kanadadit no nga sukod.
nong kikang, nong kupang, nupo, nong kolohing, nang kalanut. Hilo to ko nadalo. Nga iho sendiri nga magakuno kuwi dot ay tahakanon kuno pom ilo inumon isusu no gi kadaw. Agumo pod iho sendiri nga agumo pa aku artian nilot it dasar pokok. 28 dasar kepercayaan ako'y kapal. Kumoiso nuno. Kumoduan. Kahopo miso nakanto to soro ko diit. Bertumbuh dalam Kristus kad tajuk daw. Ay, kumoyon dat iyo ko nga kapalin no bo ay laan ko ako kapalin di. Hukom 10, palid ako kayo. Ako'y kapal. It onsoton na po, palid mag-isa 10. Nga kumoyon na po did. Kumoiso, kumoduo, kumotolo. Ajarang to kay kapal miyagalid di. Nga ilo nolot ay kolomokon nakantolo mo. LPMI. Palid dati. Pero na taon to kumumagunad LPMI. Bobos kepada Allah beri puji na apal dati iri nga kadang-kadang kat numbur berapa itu kepada Allah beri puji kamu numbur 1 kali sa irindu dinda mo nasoro numbur 10 himatigarin LPMI kah puro di matatibay na tu jadi dimihad nga ay mah jadi dahulu nagindad LPMI atau kay apal lagi kitab irin sayra na pod harohot okay sa dapon na po bay na nga tutup sabat toko hafal ayat hafalan masing-masing Pagiyahawon kejadian 1 ayat 1 iri na apal dati kejadian 1 ayat 1 tokoy jadi kumoy na po itong pinay nga iyo tokoy ti iyo nga ako po yung mahamahati akaw kapal hukum 10 iyo nga ako kapal akaw kapal 28 dasar kepercayaan iyo nga amo nga ilo nagidid tumungag to ko nagidid ti minsingumbal to ko nagidid bubur ngay minsingumbal nagidid tua-tua takano kurang-kurangan di manginum susu nakorikot to ko nadidit mimpun to ko nagidid tanganak ko ano motulan palin da numburi ko palad pero numbur karitad elde Andrew Hiding apal ngay numbur karita hati-hati tokotit ongobing apal temo dan numburat duya mo tidit obas mo main numbur gi apal numbur telepon di user gimbak hafal ngay kapal ko numbur telepon ko sendiri numbur handphone sendiri mga to kay kapal gi apa numbur handphone kau nagid 124 kam 011 dahulu nagdi may pangapalo numbur karuhang numbur handphone do karuhang palad ka jadi ino padadi pagangatan da hititi nga ihati no padadi ti hom komoyon dat no sukod to kanadad iswang kakaruhanian
Aduyaan ako nga sukod to kana pohom. Akuri na dati pagyaduhan dati iswanggot katumbayaan. Korohian to kana po nga it megal ka tanganak sikul. Natagalom suhuon. Koilono dot nunuhamaan pendalano. Iswang da gereja man sunudaid kadada ko ka. Sanging kadada koilono nga mo ito ka sambayang man papingilo dahiri guru puasapot pukul 9 to ka matitumimpun ka. Koilono nga Aya. Jadi iri alumi sadat yun di it ay so na dat man toko boroso bo. Sira no pod ay aulud tokod iswangid di. Ay so na ti kamundat tagur mo nagur. Tu kong ilo na ngay. Nga iri ni kamunan kud yo takon ko matitidharahot kolomokon. Kumbalo kud no kapi boroso sangulo no katua gereja. Ngayon ako nadhilok kaday kasi Ako ni makaya kayo. Ngayon ako nadhilok kaday. Nga mga bahirid pisuk ihirid sudut ta kaday. Pamanawit anggota gereja pamanaw ko piruba ihay nga pointangawi di siyohot. So girit kasyo. Mantad ko nakapiruba bo di kapiribo it ay sa naralan mo gido. Kadidit jamaat di siyo anggota siyo. Aya elda makimapa ko na pod iti nakolomokan ko. Iti nakolomokan ko ka. Paingkuro ko pa did paintangaw nakapiruba. No kadid di katua gereja. Tokay kada kamad. O kita nud ako dadi hati kitinangaw. Nga suway matido hati kolomokon kasyo. Isay na kailod iti kabang ko. Iti kaboborosan ko. Magisusuway mati kolomokon dati ti kasyo. Ipangingin sasamo di madi. Nga ino po hit bohiton dati titong Pinay. Mudosi tako nagitulun. Tako nagi mudosi kinorohingan. So ira dat kawaya tako ti kumundo korotuon. Mudosi nagid kita di katua gereja. Mudosi nagid kita di tongo mositar. Ay mamudosi kita kinorohingan. Ogumo itit korotuon dati ilisok-lisokon dati. Ay laan ni dati. Jadi naborosat iyati no padati nga nung sukod to na dadi. Nasukod. Da Tagalog man piguli-guli mo misunod. Yoho nga tingayaman ako may pamisunod dit. Labi po nasukod kayaw. Ina po itang amulok kaya ataman po. Nga ina po dihit nangakalanot no kaya. Pengkura ka mo misunod. Ilo no kagaton nga datim mantadilo taka na dadi apatut ay kolokud na dadi itu nong katuo no di miagal po paring nga dadi milalakudon no kokikang oyo wah may toko Ibrani 6 ayat kumuiso mantadidi na pagangatan no mantadidi may toko na tong kiadait kasalimpunan di panantudukan na karait di Kristus sumimpan tokod kumad koinggoyoon di paimpano. Kamuyan na pala itang Pinay nga akon kamo nang kiyad tokod dit dasar-dasar
karohanian akan di kaila. Nga nakapakar no dadi loh di dasar-dasar ngay tumilambus sa didit it asadu kumanta didde. Sakiron pamiyagan lot sumikul. Borosan na po dati ilo na po oretan nilad masih memerlukan susu nga it tahun 1. Nga sayra na po nakai ke tahun 1 nakapakar di. Naratian no na di hipin na nantilukan tahun 1 alayak ko na di dat ay tahun 2 pasuangan na tahun 2. Jadi iya ti dadi lo nga tahun 1 na Taliban na di ngay dati. Apatut toko di dat hilo toko na di tahun 2. Na tahun nuno kayo ko. Tahun na 6 mamatugiyahi. Julian Laja mati yaw lagi. Mungkin Santanilian tahun 4 kan tayo siya yaw. Josen Gimbun tahun 3. Nah. Jadi kemoyan na padilat marilah kita tinggalkan kah. Nga nakura tu kemoyan marilah kita tinggalkan. Nakotina to kono. Ay so nuhot. Ay dati oilan. Uhoton kano mo borosot uhotan ko po yung mositar ka. Iya nga nakarati. Iya nga koilo na popoilo. Ito po yung kukuro. Nga magisusuway mati kamampuan to ko tigi. Harohi it oruhay nuridi oruhay dot kanu sekiranya galot sumikul to ko hari oruhay karati. Hari anu po asunudan karati no. Nga irin na gidadi hot man to ko di. Moy dot orotian dati koindalan to ko. Kada to kono di popoili dat na pohit komoyan dat pempahan dat pertobatan mantad dat kaboboyuhon dit ay sa komoyon na pohit kaimpohon da katumbayaan nga kumada kinorohingan. Sayra na pod ay sa pempahan da pertobatan dati. Okon ko payingimpo kumakinorohingan. Isay na ko ilod iri no kakuaan dat yati na po nga aluhoy. Aruhay to kod aratu. Nga sakira na pod na pohit pertobatan dati pisampuruan dati kumakinorohingan nga otopot ko payingimpo mantad ko lansanan lumansan to ko kumakinorohingan. Irin dadad ikalansanan da girat nga ito ko. Ina po ikomayan dahil lalo nga ipanantudukan da karay to baptisan, panumpangan tangan, katungagan da tulun na nga patay, nagi iti hukuman da po ngampus. Ilo na dahit mandati po won sayo, sa kiranoh dat karohian da kinorohingan. To kay baptisan narotian na dati. Kamu pa nga ta na dadi mo nombor sila baptisan to narotian na dati. Ilo pia baptisan nga gumuto mo di paguhatan to ko. Kapagulo pira umur man baptiso ilo nga to koy oratian po yung hari magakundat 8 taon buli. 4 taon buli. 2 tahun. Sayra na po di da magisusuayat ay anggapan dati. Haro na di ngay imolahinggat si kulaman na nga pulo dahat tanakam pakibaptisan kunagi ka. Nakuro to makibaptis iri nga to hoti nga. Paratian ni dati nakuro to makibaptis to ko. Nah,
Kumono susu kasari di mantakot di. Sekiranya pemantada ko denominasi suai sinumang Adventist oporlo po makibaptis. O bulihin ang kud induaan intaluan ingapatan na baptisan. Ilo nga natuhat-tuhat dati lagi. Sekira karait dat penumpangan tangan. O kono kondi itu ajarang ko kita dati. Bobos-bobosom ino po o kita dati kemundo penumpangan tangan nga antakan na di harap pengurapan. Pengurapan ketua gereja, pengurapan ongo diakon-diakonis. Iri na orat nuridi o kita dati ti kemundot penumpangan tangan. Iho nga ko kailom nulo. Umpay suwayo pun do kaguhit pengurapan minyak. Umpay kukura di kemun pengurapan minyak. Bulih takay na ako popindalani di harin ako. Ilo natong mo si taram ilo. Teko ikatua gereja. Pengkukura to ka di atid jemaat biasa. Bulih kamu popindalani di. Pengurapan da tulun da sumakit. Ay. Pag tuhot ngay idi no pakago kaddi. Kebangkitan. Gumu imati tuhot tila kamunda kebangkitan. Saira na pod koriko ti Yesus. Koriko tando kumainduo. Nga ilo na pondo lobong nga ang ukab ka. Pengkuro na din nga simin. Ay do. O giro ti din nga simin ka. Pengkuro na dohit nangakandot suang talun. It ano lobong. Ina nga tagak. Anilanam hinggo. Ino nga rulun. No nga sorob. Tuhot nga ito kayo. Ay. Hindi. Salah ka bagi anggota yang dibaptis hingga 2 atau 3 kali. Kasala inangku. Kumandot ata ko po di milat tumong kaya dilo susuhilad dilo. Hukuman kekal. Sekira na po ratian dati ilo na po hukuman kekal nga api neraka. Api neraka kabar baik kok kabar buruk. Sepatutnya kabar baik mentok dati. Amin. Api neraka ialah kabar baik. Itu menutud giadit setiap unsur dosa. Kabar baik imu tidak hadiri. Ayah, minsokot di, minsokot ka page. Haro kaguhit dan akan dihukum selama-lamanya ka. Jadi adi opisokit api neraka ka. Paguhatan ngay isay na nga isorobon. Tumano do po do kopuriman anom ay nunuhot kriteria, nuno kalayakan, nunuho syarat, ciri-ciri itit mantutuday. Paguhatan kasari tako po katalib ilo ay. Yo nga ko katalib. No gumi paguhatan dati right ko ilo. Nga ilo na dagyahat ay bulayan nga isuang na pamuridan nila mo. Iharohit paguhatan. No kumbalihaid harusang ulunot ay orohian na belajar Alkitab. Jadi isuang do sa minggu insan kan taridi. Alkitab bercakap penumandahay guno. Tokoy. May naman tidi impunay nga osarisid na di. Osarisid. O gumu no hit
wago donailan tu osarisid gya. Ilan nang ngoritan di tinu nga sera na pasarisidon dati mimbulay ni tuhot dati ay o gumuto mo di matakot tinailan ka. Right na po ko kebangkitan. No kagulod di. Komando baptisan. Pangurapan. O gumuto mo di at ada ti nasangkad. Ayat kumapat. Sebab yolo na pa'y kombalet ababangan da ginawo daw. Ikombal lo kapuriman dat karunia sorgawi. Ikombalet kanu bahagian isuang rusod olidang. Inagiit nakotarimo do boros si osonong mantad kinorahingan. Karunia dunia yang akan datang. Nga nakamuratag kago nakanto ay waguhan dot nakanta kago ay waguhan dumya galidi. Gisom ba ilo na po nga tumobat kakuan na po nga ilo na po nga pinapasalib kago di Jesus montok ko tinandiolo papakamuamu di siyo ikogumuan. Ayah, susah terjemahan bebas sesumon oi. Tokoy ay mbulayan no padilat ayat 6 ilo na dihit. Palad kadihoy. Ino pa'y kamayan dahilolo nga nuka. Manuho na da kapidatid. Kada to ko muratag ka. Sakira na pod kamuratag kago. Nakamuratag nga ito ko tinga. Ay nakataubat to ko did. Sayra dari numikot to ko kago kumakinorahingan. Mengiroh dot iyati na po tinga numan ponsuo. Pengakuan iman. Pertobatan pribadi. Minsanan na po rin nga papakita iyati na po nga nakataubat kumakinorahingan. Nga sakira na po di kamuratag kago ka. Kamuratag to ko na pa kago. To ko na kanto ay waguhan. Mantadi ditong Pinay kada to ko na muratag. Nung ako taubat nga ito ko na tim kada to ko na muratag kago. Haragay na borasidid. Yesus tidak akan disalibkan kedua kali. Jadi nabora sa podhiti nga namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Bah, kapuriman to kono kumuratag kono kama tumubat ko piyo. No kakagod dilo. Gisom bo yolo na po nga tumubat. Kakuaan na po nga pinapasalip to ko di Yesus set. Pinapasalip, menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Papakamuamu dan itaguangan na kagumuan. Sakira na po di kamuratag to ko kago. Ilan na lo kamuyan dat iyati na po nga papasalip kago di Yesus set. Umuendo. Papasalip Yesus papakamuamu papatingayam itaguangan na kagumuan. Jadi logik, secara logik matiditi. Secara logik tumaubat takom tumaubat no. Kada na dadi manginsaru. Tu sira na po manginsaru. Oritan gadi hibaptisan ongen 2 ongen 3. Sira na pod asaru to kadi nga ay 1 miagalin dadit mangumangan dati ti kamuyan da pertobatan. Mangumangan dati ti kamuyan da baptisan. Gisamindad ako rin manantokod ay say kamuyan. Nakalali. Miagali taso bari. Nakalali. Lamban. Otapoti mo tiritang Pinay.
Sayra na pod. O podyo tokod insan, sumansala kago, podyon kago, sumansala, podyon kago. Ay, so no kamoyan data purman di asaro ko piyo. Sarohon na dati perkemahan na tanganak. Ino po hit o purimanan ko piyo nga hit insan no gi. Tok borsamangat nga itanganak ko mo'y berkema. Nga mongin sarun mo nikid tulan no po mo'y apasan na itanganak. Jadi ino po hit pagangatan dat sayran na yung bulayan ni lohodit ayat kumuonom. Kada to kono muratag. Kada to kono tangki do ko tumayaan dati. Kolomok ato ko milod ilagan nilo haro kasari na polo ilo kolokudon. Kolokud to ko ato ko milod ilagan nilo. Haro na po. Dadamot dati sebagai sangulo na tulun. Normal to ko po. Hino pakasari rogon. Haro na polo kolokudon dati. Nga ino po day korohian dati nga ay olokud kanu mokis kago. Kanu pakano to ko'y gumuli kumakinorohingan. Ayat kumaturo. Oy, korikot kasari pukula na mo sebab ino pa'y tanang nga monio pa way garasam it asaru dot kalintuhon kumadaw papaintalang nagi dot sangin suni-suni ikiguno montok diolo it mga raja menerima barakat na kinorohingan. Nga sakira na pod ino pa'y tana idihom papaintalanggot semakduri ilo sakot takirugi aiso numutidi guna disyo osamok no di komon da tusung kasunsudon no po nga tutudan. Wah, kamoyan no po dili tong Pinay nga miagal datit iti pamagunan dati iti tana. Sakira na pod arasaman kasari ilo tana nga apatut no po dadihom papaintalang ko sakot-sakot ti kiguno montok dit mga raja. Kamoyan na po didi nga kotori mo da barakat demantado kinorohingan. Nga sakira na pod iti tana papaintalang ilot sakot-sakot tot kirugi. Irine kamoyan dat no koin samok no di kamon da tusung. Kasunsudan na po di tusung idi nga tutudan. Haron na di alam. Saraw ko di nagalangan na taragang di gulo. Minton na dit 8 hari bulan 8 hari bulan 9. Kaputul pohom di 19 bulan 9. Ay, pudom miso tadaw gi. Haro di hit tinanaman kulusong. Ngoyo kumoti kakap dit sayran na putulogolong. Ay natanduli kagoy sakot o tamo-tamo mi. Hingga po di da may nagidikting kanano nagidi kagud minomom kago. Hirin namatid osoro kunala ayat na ho digi. Yoti nakanto ti kaginaw ko. Sakirad ihati sebagai pananud da kinorohingan. Sakiran pod ina po iwoyon dati nga santanilian isiyo kotua dati. Tongkiad ni siyo harotong limutadaw hapod tadaw guli nakasimban to kono nakasimban ngay to kono tok aku kura kono tiyadi sinta no pono kasinta outstation ko hapod tadaw
guli ko nga haron hot suway ko iya. Tok ano mo ti aramay ki. Jadi iya ti kadadi nga iya miagalid di. Sebagai pananu da kinorohingan, it kotori mo kasarid rasam. Kotori mo kasarid barakat kuma kinorohingan. I napadadi posunion dati. Okon ko irugi. Okon ko sakot ta kirugi. Nga isakot dot miloh dot man imburuo. Di mo ngingimburu ngay. Jadi isuang kerohanian dati i napadadi sumuni nga okon ko ilot kolokudon nga okon nagidadid ipopogirot isuang kotumbayaan dati ilo dagay sumuni di mo ay i napadadi hit bibit rohani nga iri nadahi man dati posunio man siramo om inapanday bibit rohani nga sumuni iri na day posunian dati di kada no di dat aman pusoho aman siramo aman gompio gisambo inapanday sumoli sumuni nga inon dahit sakot dat kirugi ikosulu kusingan potoy ko lintago ko nuno moy pangalimpupus takat kiki Armin susuab orahyano ko mong kabo iswanggot 1 Yohanes asyo 3 Yohanes buk ko iso ayat ko mo 4 3 Yohanes 1 ayat 4 montok na podhom ay sa kataadaan kudit pay mahamaha suway ko korongaw dat tanak-tanak kuno po nga paimpasid isuang nga katumbayaan. Otopot mo tigalo oy. Kada borosod itanak ko piya dati. Komon na pulot anak-anakku kalau nga mila nagidati komon dat isiyon na pagyalo nga ay pono ko tanak bugadi lot tangaulun nga laki. Sakira na po boroson dat anak-anakku. Jamaatku. Anggota gereja ko. Paimpasi hilad isuang nga katumbayaan. Itimolohin ka daw, iyo kayo. Iharotang anak. Otood, dokunod ino po'y tanganak nga nongo ko sikul. Nangakakawasa sikul. Isay dit otood ki. Isay dit ay mayaan. Ay mayaan, dokunod ino po'y tanganak nga o kita dati dot nongo ko mogot ako posyon. Paingka nagi kadaw dot nong kosikul po tay kanto. Nangakano dot ay buru-buruon karaja dito ng sunong-sunong. Otood ko na sebagai molohing. Nga paingkuro piya kataadan dati mantad ko it komogoton na koposyon diolo. O kito to ko na po yulod kasimpang mantad ako tumbayaan. Nakatangkid ako tumbayaan dilo. Nakolomok yulo. Songkuro piya kataadan dati mantad kay kahaharan dilo nga otuba so irako kito tokod mo'y sambayang nga amo. Ay, otuba ikatumbayaan natin ko kita tiyo diki. Jadi ino po day kataadan dati nga ilo na po dat tanganak dati kadaw. Nga ada ko yung sodudot ay isuang na katumbayaan. Ada yelo kolokud. Kamuratag. Yati sebagai molohing kataadan to kono po nga kokito tokod ilo na po tanganak dati nga kapisampuru pod isuanggot iso o sambayangan. Tok aramay no mo ti. Sira dot may sambayang asaro pod ako hot paing kukurohot ay pamahagi dako dit
tirikohon nga dihilo gereja. Keluarga Julius Benggon, kay karusit tanar tiso. Keluarga Delah Dawayan, keluarga Tiumin Kisung, keluarga Salina Yasam, keluarga Simon Kapal. Moy nanda tambayan. Si gagay mi karuhang ko no. Kanu mintang hiri sampaping hinongay tanganak isyo. Orwol mo ti ginawa hoy gi. Jadi iso kataadaan dat itit molahinggot ko kitad inapoy tanganak daw nga. Ay no nga sukod haro kaburuan da kaposyon, haro keluarga sendiri nga iyolo na po nga potilambusat o girot iswang kinarohingan. Irihi ko ginawa nila kamolahingan ngayon. Jadi iati tanganak ngay. Iati tanganak ngay. O gumu numati korohian dati sebagai itanganak kot ngomulok. O gumu korohian toko. O gumu ikay mbayat dati. Nga sorohon na dati iati mati nga lumohing to kay kago. Iati nga haronan do keluarga. Om hirinad o purimanan na dati paingkuro ko purimanan lumolohing do orohian. Hilo hindi ko piyo manukot may panagakot idea hoy. Paingkukuro hilod orohian da inapoy tanganak daw nga paimpasi de iswang katumbayaan. Milo na padam ay so kamuratag, ay so kalakud, ay so kalomok. Hinongay na pod sa irad harapagangatan sumambayang hinongay. Jadi kada to kono pilakod-lakod. Kada to kono pilakod-lakod at tipu mo tipatilamus. Nga gumirat to kono. Kada to kono milakod-lakod tumoda si to kon haro nakanto gotohid di bokod dat tingkawa dati. Isay na ko ilod kigotoh mantado nga kotilambus sagidi matipu. Bah. Orikot lagu istimewa. Keluarga di Luta Gambar. Lagu istimewa. O ngay ka na lagu istimewa sangulun. Nakuro to sangulun. Memang sangulun ko no. Ahin na karuhang. Ahin na tanganak. Ayaan. Aramay tiyo di. Jadi insan pakago dat inapay pagangatan dati kaswabon na bay no. Kada to kono muratag. Kada to kono lomok, kada to kono lakud. Tumilambus to kono pod mumbalo-mumbangan. Memang agumo no hot ay kontabon da awayaan dati ti. Agumo no karotuhon, agumo ko bayatan. Nga man to ko itahan tukul. Tahan tukul po gi. Makiuhup to kono kumakinorahingan. Moy dat nuno na pahit. Kaimbayat dati da aratu. Nuno pay kaimbayatan it kantob mumunsay dati rumikata iswang karotuon. Nga ano dati dat monalibamban. Ba pahilon to kono ti pelajaran dat kaswabo na bay no. Kung sikaw to nasandot ti dati lot ay komoyan nilot panambarasan. Ikalansanan dat magiuhup to kay kasarit ti. Haro hidati dat kolomokon dati asan dat ay sanan dati sendiri. Nga isay no ko ilod. Marilyn Albert kano daw manguhup dati. Isay no ko ilod. Edson Salumin isyo na kano manguhup dati. Jadi magiuhup to ko no. Magisiso to ko dat ay moyd o girot o patilambus to ko isiriba da pangintangan o paingigit to ko di kinarahingan. Magisusuay katapurimanan. Tawagin mo
Gatong sinduan kada katong haruson lihon Haroson dihon no gitambalo Yesus kasasari koromong ay soko ira sinunong kada katong Yesus nuson dihon. Kano misi sa takad isang sambayang? Kinarahingan sundo isang kerjaan sorga. Kasuabon diti insan pod otoo dihay to alumi sa piramutan mantad ka sa limpunon ang gisambon na pupusan iti kay sisan dahay kasuabon na bahay no. Insan pakagud na nga tanihay dat tumilambo sa ogirot patilambo sa head paingkakat payingit dia halipiad nuno na po away andahay. Gumo nagiot kay bayatan ikanod mugompong nga kuposin dahay gumirot nga may nahay uhupay gisambot ayahay aratu ayahay atagak ayahay atipu mantadit katumbayaan ang pangingit dahay kaposiyon dit miyampay dia isuang dat ipagilitan dahay atumbayan head o gumo ikasindualan diolo maya di pikaruhangan tanganak pambolutan nagi isisoot katumbayan isuang nagireja nga kada pulogos dat iri na pom osilih dat iso kaguhi kantob yimang tob o mamagayat dahay dat tumilambos sa kolomok isuang gat katumbayaan nga may dad tumilambos sa head o girot patilambos si hay da mangigit dit katumbayaan kumadya paingka nagid isuang keluarga nga may nakasari patilambosad ay manha kasusunod it ang tanganak ano katangkiad may insan ta daw do sumano kaguli kaguyalo pagumo po kinon dahay ka itinasambayang dahay isu ngaran ni Jesus. Amen. Konsikod kinapagyampayan dati kapiruba takod kasuhabon da suwab hinako po asanong kumagindalandot tadaw da bay no